Talofa o Tamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whaafonga. O ave nei whatananga leo i mātua e whai ei fuafuanga moto e sauninga o la alo o ta oto ai i whalmaliu o le tupuatam se mea o lei moto atua. O le atali ile i tala mai leo na o malona tamai le aso lua le vai so nei. O le tamai whai ngā renga le kampani e ana le konkalate e whaalaloina la au e a fiai leina mo li al EPC. Ile whatalunanga le teo polinsia ma mātua, le tamā ia pa ia aua enele ma le faltua ia tapu. Na whamatala le tamā, o lona atali na fialu ia te ia ila na ngā luenga. O ia, na whaonga ina le iliafi e whaalalo aila au le EPC. Ma pa ule la au mua mua, lona lua, ma leisi, ai pa ia lolo na mata i penu ili. O lona atali isa atu lata atu lava ia te ia. O lana mata, po le mata lo na tali e fia lava iai na avane whaonga mo le sefeina o na mata o na fonga peitai. Na ia mai tau lava winga o na tali i le aso, o le pau lava o le la au mua mua, ma wha malo atu i a teia, alu atu suilo na mitiafu ua susu, ta tau le ofu ai avatu le mitiafu mango. Ma wha pena ai lava, se ia o ina pa ia lo na mata, Manu wai le vai tafe la tane i le vao le fale mai malalo vaya. E whea ngai tonu ma le fale maliu o le tupua tam se mea ole. O lana lunga i le vai, na ngalo ai le mata lea alona tali ina ia whao ngā i le au vai. Ai ua amata o na wha uma le la au tele lea na tu, ma pa u, ai waia leilo atu lo nā tali. O le mele tupu, waia mate na alo lo nā tali i lalo e su e ane lana tio ata e se whea iu na mata. Ai ua pa u atu le la au tele lea na ia tuu. Wa ngā lulu atu ai ma le la au ua lewa o na ngau ma tau mi ai lono nā tali. O le la au na pa u i lunga o tui ene le. O le la au ua lewa o na ngau. Ai na apilitia. Ai se e atu ai loa i lalo tau mi ai lo nā tali. Ua whaatanga e leo mātua e tapena to e sao ninga o le tali ina wala tau mōli mawina foi o le mea tonu lea na tupu. Na sao noa pa i aua. Na bala awa tu lol tangata ia te ia ile mea lai tupu i lalo. Tu umea uma, ai anu lo iai ina ua leba ai ilo nā tali. E taunu uatu, ua maliu, sa wha ato alava, matango atu ilo na fatafata, ai ua le ai. Matama whai ai loa, e ili le o ngā la au lo o tau ni ai tui. Tama whai la tau na iai e si ese, ma ave loa i whanmai. O tui, ua whaau umai le senga skutonu e peo na tau e o na mātua i lewa ula. O wha amai moe e ave i New Zealand ina mo umana onga. O se atali e fia te le ta longa onga la kapi tui ene le lo na ingoa sa la wilo ai. O se tangata e fia wha ama i te mea ma fia i loa lava so se mea. Ai usi mai mo nisi nei o ana ngā ruenga sa whaia e fisosoani e ngā ruenga lo na tamaa. O le ngau sia lea o ata whaatusa, ma whaawaya, i mōli ki lisimasi, lea o lo whepulafia i neisa vai o le nupi whaia pia. O le amana tua i pea ia e lona ainga i asa fia. Sa nolo na tina ia tapu, o le aso fito te sema, lea na mali waitui ai aso valu e ato i ailo na sifunu valu tausanga. O se ali i tausa fia, a lofa, e toanga i le lotu, e anu le autolovau, o whai wōma a manu. O tui ene le, o le wiki le au alo e toa whao na mātua. Mo mōli whaatasi tuai ma wha mai senga, ai o wha maa whananga. Hello Samoa Entertainment TV i mātua wha noa, male whanau, ai o ainga. Ai lem ta apula wale i leina elitise al EPC, o nā ngā luenga wha akon kalate al EPC. Na te iai leisi tina whale ata. I le mana batu i le afiafi, ua matua tātu ulawa i lalo il tafu elo na laina ati polo. E le o awhai na ai laina mōli, ai tutu mātila mai lawa le tā malingi, nā lai ona ia bala au le EPC mo se fisosoani. O le talanti nā lea o ti polo nā sa ai mai eno na ainga, ma la tautua oi foi. Ma wai tupe a oisi foi la au sa taumata ai whanua, i le taimi na whaatau wai o ti polo ia. O lisi whaale tonu, na tupu ai le nāmata upu. O na ele i loa po ai e tu ua ia. Po le tangata na tau atu iai le wala au i le office o le EPC, i le ngā ruenga sa te tau na whaatino. Taimi nei,
ua mau le matagofia le laina tipolo ma ua toe faatau tipolo mai le aiga le maketi ina ua faamuta le konkalate le al EPC leisi a latou alagatupe. Toe lua sa o loo totoe e anga vaai o na whai latu whaalawelawe o le palo talaititi talu mai le asongafua 2 o Novema lea na whaalau ilo ai ia whaai ungalo ia o le palo talaititi o Novema luono. Ai ua toe o se anga le tāpenanga o le whaalawelawe leisi matai o le fionga wa whenga po le tūmalo sa nganga lua le fionga whata Ryan Schuster. Le tali mai a whata ina ua fisinia o toe titi a uma ana tāpenanga wana mōli mau o na whaulu lo leo lana tangi a o le tāpunia a wanoa whaaltu la whono. O le tūmalo leo sa nganga o mai ta wina le file muifo o le fionga o malie ma le fitoto a ina iai a o le ifaya le palo talaititi. Le ana tūlanga lua ai lana matai sa lau o whaate a le fionga a whaalongo aiman. Pe tai le unga le palo talaititi. Wafu ai leo o tuai nei o le whina o matai o le fionga wa whenga. I le whaamasnonga ina o manu malo mai ai le fionga maulolo tāwita o le HRPP so o atu iai le fionga whaalolo aiman o le FAS lona tolu atuai le fionga whata Ryan o le vang whaupwhail whatu tuele tua sa mo o tasi. O le tau e pangota i le whaamsinonga o mea o loo tupul whalpuipui leisi le apsausani le sila fia e whaamasino o moli mawina i taimi e mawai i awanoe o maiai i le whaamsinonga pangota mo la tomata upu. O le mai asanei le na tula i eilisi pangota mai e tau le whaamasino le te le wana whaaseana tusi ma ave i le pusa whaasea le ofisa sulu whainga o loo iei le lotoa peitai e le o mawatu lava se tali mo ia. E iei le pusa o loo tuu iei a lato whaasea e masal salo le ali i pangota e le o na whaasea i le ofisa sulu whainga. Le tauto e tuli loa o le whaia o se suenga whaapitoa i loa ai le mafua anga o le maliu o le tina ngalue whaavai taimi o se laasanga e ao o na whai le wangia mai le taosanga i ne whaatino mo Bernice Samuelu o le tinale na maliu mai Tasmania e Australia le whai ungo le vai asa taruai mai wangia mai lunga o le pepa le malo o le sabali le tapena ai o le pulenga o tangaruenga o leipa malamanui e toe whaafo i mai le tino le tina tolu 5 tausanga i Samoa i le umane ai o na whaamaliaina tūlanga whaaltula pono e pe o na tā ua i lunga. O le leilo ai o le mafua anga o le mawatu o maliu i lona potu. Le isi le nā alanga tatau o le sosuenga whaaltula pono e ao na whai. Mai o tā ua fo e le sui le pulenga i lunga o le pepa le malo o whaasolo ai i ala o mea whaamanuyanga e maua e lea tina i lalo lani konkalate whai ngā ruenga e ao fiai le insure matutongi mono na ainga whaavau. Mai o mai nei ele o telini whaamtalanga e ainga le mafua anga o lona maliu a o tali ai suenga whaalitula fono o le awhaia. Lau Samoa Entertainment TV mai a pia, whaapopo mai lea so atai au le alofa o le tua a whaasoi foia.